Ahwe for me mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV so ebusia for yasanso e de nhemo e wa hwebio me din se bibi a obi anyama e koso ye e de ama na ene story amensaka e wo fidem ha sei no yenya ba bi e de na sem abeda ohinini e wo ahimfie nkomoso na sem o de ba ye ne se okopa ejuma e wo wasa na onim obi a wo honom e na abrabo ebono ewo bibi owo no enti oye na adwen se okwa akope bibi aye de edi eninti no okopie mu ewo wasa na okọ honom no abrantie bi adzaadza no ama de wi abrantie no anase kwan abrantie no de na efa so no neni enje ho enti enne odi abepie mu ofide mu asese yenka bi emma no enti abuzafo yensem enko ne nkotie mu nsem emma na so chene so subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de ama me kam ho ne ko hwe video emma me baya e boko ba nya boko sa are last year na me call wasa kropon okwa de ho na me ne ma menua na neti e wo he e wa da wo mase ena me call wasa me ko krampo mankla no ukoye de wo wasa ho na me ko pa adwuma na ye e wo garamsi ase me pa chum ko ye wa acha adwuma ayo ti me ko ye no enti wa acha adwuma ma na me ne madam me ko ye me ko si station me ko enumele me ko me ko du na ade ase obi a okronum na ofa bag se wo ko wasa kropa akoye wa acha adwuma na maami bi ato nkra se opa obi ni na ye wa acha business pa cho debi yo me ko dru ye no ye be free wa acha ni mu aba no ye nyina ye beti ti me ko dru ye na ade ase ena me hu se ge obi ba se me so me bisa ne se me pacho me hoho na me frada wo masim ni obi a ha se me pa adwuma na ye no se na hu ba me sister bi wo fia o se ni sister se opo bi ni na ye wa acha adwuma e yo no kwenti se obeye de na me se o meye ina ode me ko wasa pharmacy na nte ya ono se adem sham se o de bi why oba te se me nkwan de mensu na bosse na tamu ko na bob me fan se 8 to 9 na ye ko nti ye ko ye no na ode me ko akoko duro ni ode me ko fie no na sister no e fani Zuma obi se bisa me bia me free me din ena oje me na ode me ekoda ni dem to ode me koda ni dem na adechen ye no na mo so wa ache ni ye no oka se ne sa ade mindwal na midwal no mama dwane din na ye ko station wasa station ode me ko taxi station ode me ko wasa nsuayem te ko nsuay na ode me ko man sister se me padwuma ye na instance so ono kwa na ye no po bi ni na ye no ne me ye nti one me ye no edidi mu ana ni sister no me shole ahoma chitira na ma ye me shole ahoma chitira na ma ye tre na mo de wa ache ni si so me pa chan na di ko station nti edidi mu ana ablante bi ba be hu me na mo tona me to me na wo ye wa ache no so shi aba me bi me pa chan yo ka say no ono no ye wo shimba ya na me ne ti oye de ayi wo shimboy ne de say ono ote plant ni so na load no o mo ye wo shi edi e wo shi ya ono so ye glamse yo eto obehu se wo ye sibi ho no so opew ana me ne tina nti me hu se e chire no ope ma na me jai na chiridi na ko esmai ne bai no ba be se me pe nti na me ko ka chire me madam na se kro na akọ so no wo di agenda na ko yo ko pe me ma me ko ka chire me madam nti me ko ka chire madam no se akọ esmai no ni suban because we di kan ni sister be fe no retard na ama we jai na se no ha so akọfa foforo nti sa na odi be me nti o kan sa no na me ko esmai sa akọ esmai se sa na nti twe ho ena boy ni ka se me madam obua no no kwampo e bayifo one metan na ye ne ya nti na o kekan nsam na me so okay nti me bibia wi me ye me hito na me cheminam na me bibia wi a me nkwan so na me nkwan na me dai odem no aba abegina empoma na shi no afrem no wabedo dem hobi pacho dey na wo pie nwa na akọ ne ho I know the matter motos no de me kwa ni director no onum otimi de me kwa sha ni director ni de hotel onum otimi kwa sha onum week e be onum 2 weeks 3 weeks na 3 weeks atam na waja aduane ne ye pacho debi na ni na tam be na ba aduane no aduane ndi oba ba ye wi anu akọ sha hotel ho ai bon ma me be ye bon so me kwa me mba kula 2 weeks o me ye adwuma ni ti akọ nsa me ka sa wo yakọ abone na nya wa acha adwuma na akọ na sabe wo twe na na wo de man can't you know once when you say the work
yo mese mu de ho o ma ha mu yemu de me hu bi da ese sa atiafa me to line ne se lights no abroso pakwachia akola ukoye adwuma na adwuma na sister na je wo no boy ni timi de ne hye wo dem 2 weeks ono ne dem 2 boy ni de wo hye wo ne director ni hotel 2 weeks okoba no no abeda no atwaduane abrem no wadi no abeda yo kasai nte didi mo na madam na opemina obi echile no oba ho no oba hotel ono mu no ono so ni nwane director na yele ni nwa no nti oba ho no mu no se ontimi ne menya adwuma bi na madam ne pamo me na madam mami bi ye adwuma nkwan adwuma ho no so je mi the same thing be man san so be fam ko share hotel ono eno so sa madam na do oba o chichiru bo moto no to ana why mu ya de papa nti akwesman wa anya use kranka no ko wakawajimi wa je papa wa chi use gankasa nti me na madam ne san so pamu me na madam ono so pamu me na madam me bi so eje me madam na eje me no na Christmas san so be fam ko share hotel wo Freeman offices mame metu asem na sho china wai no obane akwasem asem emu do tumuti asesa mutumu na dwaman koa etusi wosa maame ne sanji wo no ye dwuma no ena kwesima ne be sa be fa ko she hotel no be san so fm me ko she hotel to dem ko she hotel na me bai na maame ne so ntime menye maame ne so ntime nyi ubiem na esa kwesima yin hunkura me adwuma me ensa na abo wo yo kase na me ko ka she nse bebe me adwuma na maame ne so ntime menye adwuma bi na o se ono ntime menye adwuma bi ma no so no ni ba bi te na waje me na me se osusu na mo susu ntina madwuma abo me nti o se bebe awot no de me ko te na o ka she me se na se ono oba na te na me se akwesi se me kan madam me kan no se madam ye bayifo ye ne ya nti edidi mo ana me na me nya baby nti o ho na sister bia no pama de na wanyam na wakwa wo na o te fi nti ne store ho na oda eno so na o san so be family de me ko hotel wo about 4 years so we no be 17 or 16 o si mu nyenne ya me sure any program we no money na ya sure yo ya dase okay hello yo yam family nu ka ho hello yeah, good afternoon Pajo Pajo mpere visa akwara na bet na honde ayimi okọ school na ande visa because ne kasa yo uncle ra uko school me ko school papa mama we na mama to na yakọ bible etu we uduru say na ujaye JHS2 yakọtere m kọchọ na m dewo o ti JHS2 ọkọchọrọ no jaye because nsem no keka no say sisu ye papa njama na mi hu adwen ye denya asem dia na esisu ankre ne ho ya ne de wa adwama afo because adwuma o di kokro ni so nya no koye ye eno anu nda no sa na best time aba wonya wo hia wo ho no egugu garamse sa because mi say ska wo ho no wa go bla bia wo pe that's it mampani mama nya asase ne yekoso asankwasafo ni nyina kogu nkodo banchifo ebeboa ne hyepo fa ko abrochire ankrofo mama kwa akoda wakose mekodi pa watutumutia de ase utunum sa wo de koye adwuma wofro hello me pacho yentie o difo su ja apipia fa na wo ye panimu osofo de na apia fa ho eti we se kwesi ara betu akwaso de e de na apia fa ho hello Pastor, good afternoon okay Pastor we dey explain to me mun na mo pa na ati update because I don't the what me afo bi bye one na nyi say 9 months ofre wa na wo abone chew na wa kate no won tohwe na say me ma say ni nyame a kakubu eso ya fa kwesi abura ni plaku ne da budia hello afternoon pacho din baby akase free hello aso dai
Mame. Yentio. Yo, mame tell no be for that ejuma wo ba no be pan. Say this short show pa. Na first one the living can say ejuma ne de no. Dan say eno ko gemu a ento shi anase bia egemu anase bia ndatie ne sana ma no. Ade na egemu na bofo e ga to bia dey. Ade mi wo family ba. So the here na ejuma bo ti na Ghana ko no ko bomba je insurance di pay. Tam bi jama je o mo de bola egu ga temi no mo de bomba na ana wo bu so mu si ba si bi insurance no. O yo no mo de bomba en ti ase ne ne zempa ne bo ko fa ti de dey. Oni so na ai no ya no se gba ja bonya na ko bomba ya na o fa zama na wo so ade bo ma nyam paye ade bo ma se ko fo bi de ye de na o mu de na no na ma ne de eni o mu di ana ai so for so ana o ka se abia fa ma me so ma so o so tu mi tia de a e bi afa ho wana mboa e so fufu ade ne na so kwa bo se na mu se you know so de de ebi fi ya ba no wa ko ya juma na o tu mi tia me ko na wonya e ti na e de aba no so ho aha do mbo I saw die Mami o bi mu se ya ya na mo ni ne bi edi so de de to mo ni se ya ma ye e so to mu sa because ma no mo nyam tu bi mu se ya unda mo ma wu se abodi awe aben so I saw die. Hello. Pacho dini baby akase free. Pacho your family route make us not free kaifa. Yo mami route enti. Pacho we dia mombuane na wasa hono mo ankasa de. E mema na omugu hono omo ye fu ankasa. Eh asemo. Omo be dada o sa omunya se wi ana afidi omani. Enti no. Mombuano. Hello. Na oba o sister mo no to obi antime nyi wono ntra. Na me sister me flu asaba me sister panyin na tidia me tawo panje. Ono so awo keto afoforo. Ono so no okunu ti na papa jemi. Ngontimi. Ebi kura one room bi na omutim. Eh wo gire. Why bi o? Ade na ya mo hwehwa ba yo afefe. Blackie tia kama. Shawani ayo ya wire ho. Ni esugu nkra iso nkra be wo mo mbebo mutia kakaka yes no nkwase asam nko no mo so dia ba wiase no mo dia ba ke ho TV so awusu ka wo ho ne migration attack Yes, na nurse o wo tiri mo de wu afa batan o ma mi wi na o ma mi o fi St Grace ka fra wate ogre o ma mi wi na o fi se o ma mi no fi se 46 wanyini 46 eno tumi wu nipa 9 oni wo papa me wu na mo class 2 o ma mi wi na o class 2 eno wu ntam papa so wu na mo class 6 me ko JHS o papa ni so wu ewiasini eno se ka de suade o ma mi ono papa nko na wo nkra bebrebe no na wa wo firi kro be so e firi bonwire na masi na betin na me wa dom na oso wa grace show wa brabo yi wate me ame pabai wa kra na wa ba tan ya ukra nkra de me ntimi tu de kasa de otumi du JHS2 no ko be lighting metimi agrumu no kama e wo me office ba wo de nkra ne beja hwan ena de wa wo tie no wan hwa wo de atata mnantie ama akwa abese wa hanso also na obepedie ane kwasem na wale about me say dem no what na ayesa na maledi wadawro mo me de discard ya mani modu onfa bin topat na do to ni pe maledi di fo jade ya ni pra asaba maledi asana me kayo kan jai obawo ya di fo kan maledi obawo e de be pantro okoto maledi maledi obawo okoto to ne ba ho ne me de asa se on to bi kan maledi kakra American say onso start you say so kwa asore be se me kwa asore maledi say nyansa fiti ase ne ewu aso abusiafo ye ne na masole ya de bi ete aso nya ti agimi o na kanya hwe asole ya wo kompo obi be hu mobo
ana ma lady so kwa asori mpo ankasa kwase ade okoye na 17 said 20 years na wa fo ka free adru wasa no na adwena ade ko ne die ho ye garamse side die na okope yes suom okose ba okwa asori na se ye kyerɛkyerɛ na ma lady osua bibia nkobe hu se baby amekoi bible ne se ma ye nkosa akwan no on se wagya ni nyina to ti ma lady se nya me ye na do no so na so mbiem ma on pa so obi so nko na mo ano ebi se so okwa asori anka ni hospital. Me feel as a in the name go hospital. Did I be na ko yi? Ba mama me nya na me nche mama ska me de ko. Nti na be yi ni de me nko bi. Mama ya le ko da hospital kan po me friend kan po wa amfa. O se me ka so bo me chuma me fun me ton di me hu flu hospital. Hey, Abraham Pamemu enya me betua o mo ka wo. My lady. Bebre. Omo sa adwumbone wo enipa ho no ye mfansi nyame ya adoma wo tena grace bra wai ebusia for me do bibia so jibre ma yo kohwe video no ebaye na ye nya be se bi wedi nkwase asem ankasa se wo kwa kope djuma e wo ba bia onko ho da na be ma aba besi wo pe na ono madam akwa kasa o madam aka bibia kirew na wa pre ho akwa ka kire be ma no de na pese be ma no yo minya ba den e na pese be ma no eyew se bi be ma no so be hu ne se unim nyansa because obi abeka asema kirew for weni to form na hwe na nso mempre ho nkonko kanche nipa ne odo be ya na kata wani ama wetimi akwa ka kire be ma no se ni na o madam kan ye na hwe asema be ma no nso aye de aka kirew odo ko hotel for 2 weeks o se ho na olo kill na obi a oba ho se oba be ye ejuma obi a oba ho se oba be pe bibia e de edi wa ma be ma e the meaning of love at two trim amo etumi akwa kodi se bi nkwase asem wei ama enne wa ba betina fidie mu ase se yen mo wode ho uye no nanka o madam kache na wa wutu ho fua ankenye ne se na wutina fidie mu ase ya wukyire wunsemu youth na kasa die ye no mo kasa mo so din ye tumufua mo am adwinse mu ntie esanse tedua ho hia mo tedua no ho hia mo tedua no nso ohaw na ede mu bekom be ma ne die ubetimi a wadwin se wo ba ho de amana ma oni wa ye de opese de ono pese odo wo ye o but etire no eno ni asem no eno ni asem obi a wonni ba bi a wokọ na wakọ ade e de kwa ni se wonya adwuma a wo ye o be mesi wo pe o madam na ono no ne wo kasa no ono na watena krom ho aye de ache e na o ka be ma no asem de aye de e de akire nti wo ene se wodi weni to fo na o hwe de wi abema no asema o madam kan se eno kwa na se nye no kre nanso wa ye ntem agwa ka kire bema ne se na me madam si ni se na bema no so afidi with bad information afidi o ti a cheche wunsem o ti ha e cheche wunsem youth no mfetu mu hofo penyin ne wo kasa penyin chi wotena situfu a aya muntie abofra de obi aye bi dawo nanso penyin die obi anye bi da intini ye umame na no kasa na so madam na no kasa no ni onim de oyede oka nti ye fa ye nua be ya semintu ye wofo ye kọ baabi ni ye nim se ye juma na de ye kọ ya we should focus on that ye school na de ye kọ ya ye focus we no so na munjai tedua na mudi ekire no beme wenye bibia ensi wani so a daachi bi odibedi watem obekwa kofo obi a oye adwuma abe onim se ono ana waya ama wase wadwuma nti youth no mumfentu muhufo bema nde ye befre no di ono beka no ena ye beba beka kire no because
ono ana wakwa akodi ankotie ne madam na enkenye ne se nne otifidie mu ha se no nti youth no mumfetu mu hofo ebusiafa ha na mede mu ebesisha no so ba subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no midi edikeche mami esi NSM yebesa nso edi nhyiemu e wa hebio ebusiafo